koji se bave našom književnosti na Filološkom fakultetu. Ovdje danas čuvamo srpsku istoriju, čuvamo grobove naših predaka, čuvamo Gračanicu, Ljevišku, Pečane, Pečku Patikašiju koja je očuvala naš narod. Ako izgubimo to, džabe nam je sve knjige koje smo pročitali i svi ispiti koje smo položili. Džabe. I još ću vas jedno pitati, sve nas ovdje, kakvi smo to studenti, kakve smo kolege, ako naše kolege i koleginice iz Kosovske Mitrovice ostavimo na milost i nemilost šiptarskim teroristima koji nam našu decu širom Kosova i Metohije. Ako vlast u okviru tog briselsko-vašingtonskog sporazuma, odnosno kako ga oni nazivaju francusko-nemačkog, tog zapadnog ultimatuma, ako istrguju kosovskom metohijskom kotlinom našom istorijom i našom Srbijom, jer Srbija je i Kosovo i Metohija i centralna Srbija i Vojvodina i sve ono što čini srpstvo kroz vekove, a vekovi su mnogi. Ako istrguju time, oni su trgovali nama, ljudi, nama su trgovali, našim dostojanstvom. Oni su istrgovali i našom istorijom. Oni su predali i prodali i Nemanjiće, i Lazara, i Miloša. Mi ćemo morati iz istorije da ispišemo sve kosovske junake. Golobrade kaplare iz Prvog svjetskog rata. Golobrade junake sa Paštrika i sa Košara. Morat ćemo da se odreknemo, braćo. I Milunke Savić, i Vojvode Stepe Stepanovića, i Vojvode Živojina Mišića, i svih naših junaka koji su stradali, svih naših predaka. Archibald Rice je rekao, pišući o nama Srbima, kao braći nam je pisao, naši fakulteti su bili tada puni lažne inteligencije, koja je sticala diplome samo kako bi njima makala i hvalila se. Takvih je, nažalost, braćo, i danas, i na fakultetima, i u javnom životu previše. Ali mi ovdje dokazujemo da ima i onih drugih koji su svesni da je akademska dužnost svakoga od nas koji se školujemo i koji želimo da budemo akademski građani, da stojimo čvrsto u svoj narod i da sve ono što smo naučili primenimo u praksi i čuvamo svojim znanjem i svojom diplomom, a ne da se njome hvalimo. Ono što ću još reći,